Amina. Amen. Iyi ni gurupe y'abingenzi na gurupe y'abaramyi. Twembi ayo magurupe yombi yarateranye yibuka ibintu bikomeye Imana yakoze hagati muri twe muri uyu mwaka washize. Umwaka washize muri gurupe ni kenshi twagombaga kuba twarapfushije, ariko Imana yarahabaye ikora ibintu bikomeye. Imana yarinze gurupe iturinda imiryango ya gereza. Irindira abantu abakwe imiryango ya gereza. Haleluya. Ikora ibintu bikomeye hagati muri twe, itanga kubyara. Iturinda ibitaro, iturinda gusekerwa. Imana yakoze ibintu bikomeye muri gurupe y'abingenzi na gurupe y'abaramyi. Imana yakoze ibintu byinshi bikomeye. Ndabyibuka abantu bamwe twasenganye umwaka washize, uyu mwaka wa 2009 utangira, wa 19 utangira, dusengera ubuzima bw'uwo mwaka. Hari umwe twari kumwe, ariko Imana yatubwira ngo uraturinze, imurinda mu kanya gati mukura muri koma, ariko mu kindi gihe Imana iramwanzura arataha. Uwo ntabwo twabanaga muri iyi gurupe, ariko ndagira ngo nkutangarize ngo nkubwire ngo bamaso, kuko inubwo ikubwiye ngo izakurinda, nubwo ikubwiye ngo izakugirira neza, ariko ndagira ngo nkubwire ngo bamaso. Bamaso kuko umunsi n'igihe wo ntawe uwuzi. Gurupe rero twari duhagaze hano dushimira Imana ko twese tugihumeka, dushima Imana yuko habayeho uburinzi bukomeye, kuko byari bikomeye. Muri gurupe twagombaga kuba twarahambwe, twarimye, twarasize ibyatsi, ariko twese turacyariho, turacyahumeka. Abaramyi bagombaga kuba barashyinguye, ariko bose barahumeka, baracyariho. Ikindi kintu twongeye gushima Imana, ndabyibuka igihe kimwe twari kumwe n'umuyobozi muri Karama, ndabyibuka dukora uruziga runini cyane, arangije aratubwira ngo abantu baragiye. Dushimye Imana ko twebwe tukiriho. Muyobo, niba ubyibuka, ndabyibuka abantu benshi warababwiye ngo baragiye, ariko akakubwira ngo barahari, ariko Haleluya. Ndashima Imana ko twe tukiri muri uyu gihe. Kuko icyo gihe twari gurupe nini cyane, ikayi yuzuye, twese umuyobozi akagucaho akakubwira ati we nta nubwo turi. Ndashima Imana ko twe tukiri muri uyu gihe. Abandi baragiye, abandi baraguye, ariko twe turacyari muri uyu gihe. Ibyo rero tubishimiye Imana mu ndamu yamamaye, mu ndamu y'amaboko mwabinginze mwe, duhe Imana icyubahiro ku byo yakoze byose. Iyo mirimo yakoze tuyizanyirije hamwe, dushima Imana kubw'imirimo itangaje Imana yakoze. Twateguye ishimwe rero ryo gushima Imana mu ntangiriro z'uyu mwaka, ko yaturinze ikaturinda 2019, ikaturindira abana, ikaturindira abakwe, ikaturindira abuzukuru. Yarahabaye ikora kubw'ibyo yakoze. Rero tuzanye ituro ryo gutura Uwiteka kubw'imirimo itangaje yakoze. Mu mfungurire iki giseke, iri ni ituro gurupe y'abaramyi, gurupe y'abingenzi dutuye Imana. Imana yakira iryo turo, abaramyi n'abingenzi batuye Imana. Mu mpera amashyi menshi Imana. Ibyo mbasabiye nanjye mbyisabira mu izina rya Yesu Kristo. Imana yarinze muri Samasi.